Kanigade All India Radio Shillong ko kubor ban pude do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. Ki sengsan perthai ke lebon kam na gabenta ban thau sarkar hagjala Haryana ban Maharashtra. Ka Garo Hills Autonomous District Council hinen kasni kala rakhe ke lengko sngiya bar pukundai jong Captain Williamson e sangma. Berka News Services Division jong All India Radio kadang yai rakhe ya ka lengko sngiha basis pasan phau jong Mahatma Gandhi. Ka kubor ke babnia. Ki sengsan perthai ke lebon kam na kabenta bantau sarkar hagjala Haryana bat Maharashtra hadian beladap mena ya ke result jong ke election ki yang dorbar thawan ki jela. Ka BJP Legislature Party jong ka jela Haryana kan yakendo a Chandigarh mentagasni ban jet yung nong yalam. Laban kedaw hangne ba ka BJP kala job bon e kisit hagjala Haryana ha ka ba kala job saupho na ki khandai pho tali kisit. Ka Garo Hills Autonomous District Council hinen kasni kala rakhe ka lingkho sniyap ka baar pukundai jong Captain Williamson e sangma ublalong u menteri rangba u benengkong e jong ka jela Meghalaya baru Chief Executive Member u benengkong e jong ka Garo Hills Autonomous District Council bat lapenlong ya kane ka jingle buram ha umat sa akan mau jungu ha ka plau jong ka Garo Hills Autonomous District Council hatura bon ki breu kle shimbenta ha kane ka jingkan mau buram. Habagran hagjingalang kumukongsan u Dipol Armarak u badai Chief Executive Member ka Garo Hills Autonomous District Council ulakran chpang ka jingno senyang u Captain Williamson e sangma hagban penyo e ka Garo Hills Autonomous District Council bat ka jela Bapura ya ka Meghalaya. U Deputy Commissioner ka District West Garo Hills u Ram Singh ulakran chpang ka jingyo i jingai u Captain Williamson e sangma bat chpang ka jingno senyang jong u sha ka jela Meghalaya. Ka Geological Survey of India Northeastern Region hinin kesni kala rakhe ya ka National Fossil Day ha ka kram arwa ha sora ha ka District East Khasi Hills. U Superintendent Geologist Dr. Debahuti Mukherjee Loong ba ka National Fossil Day ka jing rakhe bla penlong halor ka jingthmu ban pensmutho badan kam banyada ya ki jingshan jong ki jingthung ni kimrat banado ki porhandai bala ban i ki mausiang na ka benta ki pateng bandangwan. Dr. Debahuti Mukherjee Loong Shosho badan kam ban kentiu kene gejing smutho bai yadei bat kini ki bat ba omla asyo ban penio obyang lada kido kidamno Loong ba om tang bakilong gabe itnat ban ped hendrai kidi kisabut jong kipor kibandai ba kini gejing thau kiladon shisha kum kini kiblarem ha kapor ka bamenor. Ka Northeastern Council kan rakhe ka Vigilance Awareness Week na do ka arpu pratarik hado ka laipu etrik menta ubnai halor ka mat pedeng integrity a way of life lane ka jinglong babet ka rukom im ka jing rakhe ka ni ka tayo kan sedang da ka bashim smai ban le hok ki kam bat ya kani on le ha ka arpu pratarik menta ubnai da ki he officer ya ka program pensmutho an penlong rengkat bat ka jing kop kentip ka jing kop tho ese ka jing kop shna poster bat kiwe Kadiku kubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong. Kadba kajat bendreo kadang rakhe ka lingkho sngiha basis pasan phau jong Mahatma Gandhi ka News Services Division jong All India Radio ka yai beteng ban penken mau igi breo shapang kijing hikai jong Mahatma Gandhi. Ka News Services Division jong All India Radio kala rakhe ka ne hnen kesni. Kum kadak jong kajing rakhe kene kelungkho sngiha basis pasan phau jong Mahatma Gandhi ka Principal Director General jong News Services Division ka Ira Joshi kala pelat ya ka Sen Shan Bapra jong ka magazine Akashvani Samachar Bharati kalaban halor ka jingdan kam ban bot ki jinghikai bat ki matti jong Mahatma Gandhi ki bayahap hakini ki por ki bamenta hakeleng ka prathai Rengkat bat kari barok kawai ka Directorate jong ka Ayush Meghalaya hnen kasni kala rakhe ka National Ayurveda Day ka Basau Hashilong halor ka matbreng Ayurveda for Longevity ne ka Ayurveda na kabenta ka jingim ka bajrong u menteri ka tanat ka kot ka khia ka jela Meghalaya u ba AL Hek ulalong ukongsan ha ka jing rakhe haba ajing kren ulong ba rukom sumar Ayurveda ka de ka wei ne ki balarim tam bat ka bayahap bat ki ki por ki bamenta Ulong bag sarkar ka syamikilat ban kentiu ya kajing sumar leng ba ka Ayurveda. Da kajing bon kiken bat dawai hagjala ka Meghalaya klalong ka Shlem jong ka Health but Wellness Center bat kajing kentiu ka Ayurveda ru kan wanra ya kilat penkoit.
Secretary ketenat ke kot kekhia ke Jelau Pravin Bakshi ha ke jingkran jong ulong bag sarkar ke persang ban Shim Kabu naki flagship program jong ke kot kekhia ke sarkar Pedeng. Kibede bat kirukom Sumar Tenrai bat ke persang bandra ya ke Ayurveda syaka matrekam jong ke kot kekhia. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unyasa megi sembok perkat jong bat kibriu hakari bat sabari ru kumjo ke program basisian cibnai lengbak All India Radio ka man kibat lasai ke sni ha ke por khatwe bejemen step ka baya hap ru bat kejingle kemen Diwali. Kande kejingkran ba sanpu pra jong ha ke program. Onla bani asngau ya kene kejingkran ha barok ki network ka All India Radio bat Doordarshan bat na ka website jong ke AIR News bat na ka News on AIR mobile app na ki YouTube channel jong ka Office Menteri Rang Bado katenat information bat broadcasting bat na ki YouTube channel jong ka All India Radio bat DD News. Maredap kren Menteri Rang Bado ha ka ketin Hindi on pensngau sai kejingpen kelas ki weipat kijat ketin. Ya gini kejingpen kelas kini weipat kijat ketien on sapen sengau biang hakapor prabaje lasai kamir. Ya officer IAS Girish Chandra Murmu lathong kum ulat ka Jammu Kashmir bari officer IAS RK Mathur lathong kum ulat ka Ladakh. Ya kene letho deki kubor na ka Rashtrapati Bhavan henin kesni. Ya UPS Sridharan Pillai lathong kum ulat batamai jong ka Jala Mizoram. Ya ulat babaro syakata jong ka Jammu bat Kashmir Usatyapal Malik lathung no kum ulat ka Goa. Kini kilat batamai jong ka Jammu Kashmir bat Ladakh kinlong kilat jong kini ki Union Territory ban sedang teri kampura no nado ka Laipuai terik mentau benai. Ka Sarkar Mizoram kalakentat ya jing terwa ka Sarkar Pedeng ban penkela ya Indian Forest Act kat kendai spa arpunyo namar bagi jing terwa ban wara jingkela ke long mar persya bat ki kendon ki bakerpang baka jela kadon hapo ka artikel lai spa nyopu weji jong gariti sensyari leto ki telong kubor henin kesni. Secretary ketenat Environment Forest bat Climate Change ka Jela Mizoram Ajay Saxena ha ka City Show Director General and Special Secretary ketenat Environment Forest but Climate Change ke Sarkar Pedeng ulapan pau ya kene kejing sengu persya. Ka CBI kalau ujor sya ka yang syari behedo hakari ke Supreme Court nen kesni ban kemi biang ya karai balaai jamin ya Menteri Pelatengka Barem Upi Chidambaram ha ke bede bat ki kam bamsap namar bagidan katu kan ki AKA ki bambet. La ban kedau hang ne ba ke yang syari bahedo hakari kalai jamin yo Upi Chidambaram. Ya menta Upi Chidambaram udan hapok ke jingkmi ke Enforcement Directorate hado ka laipo terik menta ubnai. La KMU de ke CBI menha ke arpoi terik unailar ha ke bedai bat ka kam bamsap menba udang long Menteri Pelatengka jongkari. Ka ying syari bahedo ha Pakistan nen kesni kala ajamin ya Menteri Rang Bado Barim kari Pakistan ublas aset patok Nawaz Sharif namar buhab ban Pak Sumar na kedau baladuna palat ki platelet ha kesnam jong Ya uni unang yalam bah kli jong keseng Pakistan Muslim League Nawaz ubala hendrep kundai senam kerta lahab ban penkit kloy syaga Services Hospital ha Lahore na ke office jong ka National Accountability Bureau namar ke jing shitom jong Hashwa ban penkot ke kubor ha kene ke step sa sisian kimat bakongsan. Kas ki sensan perthai ke lebon kam na gebenta ban thau sarkar ha ke Jela Haryana bat Maharashtra. Ka Garo Hills Autonomous District Council nen kasni kala rakhe ya ke limkho sniap bar pkunda jong Captain Williamson e sangma. Bat ke News Services Division jong All India Radio kadang yai rakhe ke limkho snikha basis pa sanpo jong Mahatma Gandhi. Bat kato ko kubor kalakot agani ka step kabalawan shapi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajeng ne so baga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin Hindi kabanbot ka kubor hakaktin Pareng hakapor prakat san minute. Snoba ban up mentai ki kubor na Delhi kapor menta kala janda partat praduna san minute.